too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Abusia for Moson for Muniaba Ekesi Kapane so minimum edi eye ehie gan wahala dwumedie na ebre asosemede ebebe so munim se menya ebebegyina mo fidie so se di anache se eye ensem a edi atentwie ewo mayimu de Ghana for dwen ho a wo mo entiase de wo mo adwen entimi NCP ewo wo mo ntimi empe eye ensem no pomasi bene no ene edi bebetu eye edwase de be ya wo nso akwakoye Ghana ni wayetimamuni na de ekoso wonsusu wani kosu amante yi etwemu ebie no de watimi de wadwintwa wofa ensemi ho etimi abetu eye edwam na ebusuafo ye bora eye ensem no emunom enra da chese na ye pe ye speaker of parliament de ama ye mashebeje fie honom no entokwa ne mentime hwanse bi ekoso na ekoko wie eye etwe krampo no na chese ye nua ba ma wo ye former minority leader Alban Somaila Kingsford Bagbin wono ena ye no say wono na ye the speaker of the 8th parliament achese wono ena wo bekasa de ama ye mampenya na so wo bekasa ewo ye bedwam ena abusuafo say ye ye Alban Bagbin say wono ye speaker of parliament no epenum service ye mentime hwanse bi ewo MPs no wo ankasa mu say am enti hwan ena to ye de emam NDC ni MPP ni ben ena to edema NDC ni a enunti ama enedai wo position ana say minority for emom ena enya speaker of parliament awo mashebeje fie achese wo mo dwen wo mo ente eye asem na enu na nhwehwemu akoso ama wo mo adwedwe ma say same ensa etene no obi aboba bia wo tene ede efam obi awo ba bia wo tene de fa nansusu say baabi a wo madane ensa no de akwakwa piemo eye ye ankasa ye mame eye adwasafo an achese wo ye member of parliament ede emadome kwabenya wono wonabo eye adwasafo wono ne ho asem ena make say wono emom ena MPP for dodo na ede wo monsa echeche eye ne so se wono ena ebetimi abasa wotu edi etia eye Mike Okwe senior I wotu editia no enunti ama enede Alban Bagbin wonu mom ena ababe ye speaker of parliament ewo mashebejo fie ewonum na dinti a wo mo ekasa ensem no nyina say abusuafo wo beka ye time na MPs wo mo campaigns ni ayi ekoso no honorable Kennedy Ejapon de nsem bi bebetu edwa SM ye Mike Okwe senior eka train say one campaign ni anase wo ma enkrofo ento ema wonu ni nua Mike Okwe Junior I said ye be ya just one year rally no against the baby mama Adwasafo na eno na wonu aboka say eno de nya de say wo betimi aye de biara de nya de say wo bedi say adwuma no e de amano wontimi betray ye ni baby mama sa emanu enye ye enti that time no na ye mama wonu abo Adwasafo wone eye Mike Okwe Junior ena na ejuna ewo eye do mekwabenya constituency ewonu mu achese ye nua bemma no anase ye maame no wonya votes 10 votes against Mike Okwe ye maame ye wonabo Adwasafo wonya 10 votes against Mike Okwe Junior na eno na dodo na etena se no wo mo ekase ebetimi agina so anase wo betimi agina so e de akase wonabo eye Adwasafo wonu emom ena wotu editia eye MPP for wonu ena chese woyi the party no ema ye all because of eye Mike Okwe senior say wodini nua junior ebebe gina ye with ye wono e woda constituency na wo hwe ni mu se nkaye nto emfa entia no na wotimi go to the extent of say the baby daddy krampo no wotimi kwaka che ne say one company emfa entia no enti emetimi aba say ye mame wonabo Adwasafo
Adwasafo wotimi take that decision no said the bear wodi ebe pay ne back na ebusuafo say na IG page no one post no ekwo ya enu nti no ama dodo na ejina so say ebetimi abasa ye maame no na I tell my mind Edo to Honum say Honorable Adwasafo was there. Ignore all rumors that she was out of the country to have a baby. And I did emoji I say as a woman do woman ya tutu esro eka hu. Na no na I am froze. Na ya edibetu so say they say she voted against us cause Mike wanted her out for his son to win. So she also voted against him. Oh, Ghana. And our day a yen and some new Ghana. No, not just a chain Ghana for the donor. I drink cocoa to say, I'm pa no crano one I walk a ya, seven and answer Mona Moka a ya. Some a bit me abasa. Say a ya papa Michael Quay Senior. Eddie Neba. Michael Quay Junior, ebebe jina dome kwabenya constituency wonu so wane Honorable Adwasafo empre akonya no na numu krampo timi tu na mo kwa Honorable Kennedy Japan ho ekoka se won company ema ne ba no na won onkumfa entie ne baby mama no no krampo ebetimi aye Honorable Adwasafo no to the extent so obetimi atom edi etia Michael Quay asay ebeyi no say Speaker of Parliament wo Mashibege fi onum enti wo mo agidi na binom nso eka se adabi se Michael Quay na edi ne bone ana se ebia wodi ne ba ebebesi anemu samo nko agokansie na eno de nkamfunso bia anyeden eni hunti wo mo ngindi sem no nti ne bema Honorable Adwasafo eto edi etia mampanyi se de obeya ne mampanyi ho ebekire no enti de wo mo kan de wo mo ne no enye adwem na abusuafo ye de ensem no esie no wo hwe explanations a wo mo de ababetu edwa anansa wo mo point of view wo mo de abato abonten na wo hwe se de ensem no ekoye na wugidi se ebetimi aye se Honorable Adwasafo no enatu editia Michael Quay no nti ama nedey agban bagbin wono na wonya Speaker of Parliament wo Mashibege fie na for adwencha wo fa ensem hu ebetu edwa otuma GH comment section like videos na share all the social media platform eso medi e de Ekwesi Kapa dasene yebesane hia.